Cardom pinila so video long nang to napak lang pon po koson si mobile pen voter long amen je tab denang ma nili step by step easy process pen la so video long nang to napak lang po nang to la so video kilang pajudna nang tum ta voter long mobile pen apply dun thek po te video chingche pra nang tum pan sinang chune regla nang tum jong si la so channel long pin si video kilang cheng lang kono te nili channel subscribe dita la pen bell icon nang tum press dita nili ka upload video nang tum apang sikilang pon long je fan te pin video lang pon sena Aprang sinang tum voter helpline pu mobile apps open na nang tum thek ponang po voter helpline pu as apps open na tela interface nang palang po nang tum ladak mobile number binang po lapen password lapen login nang po jon sinang tum password chi dim puno tel dak forgot password po option do nang tum ladak pen password change me po jon sinang tum register telang po te new user nang tum klik nang po dak penang tum register po jong sinang tum register te pen si login ni ponte skip login punang tum dak arum theklo po dak penang tum skip login po nili dak skip login berlo ber penang tum son interface nang po nang tum la pu theklom po left side form po nang tum la dak theklo po dak klik lu nang tum la son interface nang phaklang po apply online new transfer delete correction position lapen voter id card replacement nang tum son option thek pon nang po non nili dak nang phaklang po apply online new ke apply ko son si planning ma nili dak nang phaklang po dak nili ber po apply berlo ber pen dak new voter registration along ber po ber pen son nang phaklang po nang tum jong sak ki milang puno te non si fresh apply halang po dak la continue long ber nang po nil dak continue long berlo ber pen dak ang song aprang sinang litum state select nang po nil dak Assam state select lo Assam nili select po Assam select pen dak district select nang po nili dak district select po Karbi Anglong po long la dak penang litum la homosti constituency nang litum select nang po ani dak select lo Haura Ghat constituency la dak penal dak next po option do la dak next lo nang litum klik nang po nani dak klik lo klik det pen dak song theklong po 1 step 2 step 3 step 4 step 5 step la pen 6 step ando 6 step an nang litum klik nang po nang litum dak song theklong po applicant name in regional la pen surname la pen surname regional date of birth email mobile number la nang litum fill up nang po non nili dak applicant name tok po non dak nili dak english pen applicant name tok lo tok dak pen dak arum jong si klik lo te regional language pen dak automatic chang po dak e chang lo la pen surname mane title last name halo nil dak bilo tekan la pen la regional language lo bangla si bangrong lo kasi non ni dak assamese pen tok po assamese pen mobile apps pen nang litum tok me da mobile apps enra jong sinang lilong automatic assamese chirang wedet punte dak ni tok po assamese pen mobile apps enra nang litum son tok me po la pen dak date of birth nang litum chibina po nili dak date of birth chibilo la pen nang litum dak email number nang litum dak email chibido nang po email det pen nang litum dak mobile number chibido nang po dak nilan nampak lang lo just nang litum si id nang bipon lo ko son si ke apply do nang ma son si form mukha ki fill up nang ma nili dak step by step nili nampak lang pon po la pen dak gender select nang po gender select pen dak tik sin bira nang litum la next po option long nang litum klik nang po non ne dak next long klik lo klik det pela dak 3 step complete po 2 step complete lo la pen la 3 step long mang lo house nong nang litum dak chitong nang po la pen regional language pen dak house nong la pen area la pen regional language pen area la pen town ba village son nang litum post office la son chitok po nang po tok det pen nang litum arum telong po same address la pen nang litum same address tok son chipin nang po chibida pen dak next chipin nang po chibida pen nang litum la family details bang po ang son nang litum relative applicant chitok nang po nili dak chitok lo tok det pen dak arum aku nili tok lo regional language pen automatic chirang jilo la pen dak title surname tok lo title pen dak aku dak bangla bangrong lo la sini nili dak assamese pen si aku tok lo tok det pen dak relation
dak type selection upon nili dak father below relation. Lalu penang litum dak optional particular nang litum penation doma disability doma langsung nang litum dak select nang po. Jong si do diksin bilang po abit alo abit pun nang litum dak next po dapu right side nang litum klik nang po. Klik det penang litum la 5 step lang lo ladak nang litum dokumen upload nang po nang litum dokumen 2 MB yang bong si do nai. Lapen la 5 step juda 6 lang nang litum final submit nang po. Lapen nang litum la camera option lo nang litum ber sidak photo nang litum video nang po ho direct camera ba nang litum la gallery benta piun po nang litum direct camera benta uthayon po ladat nang litum la pu theklam po age proof po nang litum la age proof along document select nang po copy documents nang litum age proof kichi video ni ma nang litum la dak select nang po birth certificate mark sheet lapen Indian passport pan card driving license Aadhaar card nang litum la dak jikunu isi document select nang po select det nang litum la pu camera athu camera symbol theklam po nang litum la camera long click lo nang litum direct nang litum photo ta uthayon po mate nili dak pan card select po pan card select lo lapen la camera pu symbol tu nili click po camera long symbol tu la pu camera ching pulo lapen la gallery long penang litum dak dokumen upload on po same nang litum la pu theklam po address proof nang litum la pu address proof nang litum chibidun un po Indian passport ration card lapen nang litum lason driving license water bill telephone number lapen mami nang litum hem long voter card dole halta bi unun lapen la camera option bes la pu camera lapen gallery long penang litum upload un po upload det penang litum ladak theklam po next po option theklam po nang litum ladak next long berlote la so document je submit po lapen nang litum la 6 option long nang litum wang po 6 step long wang po 6 step long nang litum si final submit lote nang litum long isi reference ID number nang litum wang po so ID number nang litum screenshot che enra mo chibikok nang po nang litum jong si mo nang litum la so reference ID number pe nang litum status che lang po nang litum jong si so ke apply dun nang litum jong si success ala pon nang litum voter list alo nang litum amen wang po jong si ladak jong si chok chidet pon nang tan dak napak lang po nang litum dak sob cetek pon lang po chok ma chok chima la so reference ID nang tu screenshot che enra chibikok nang po nang litum jong si pene ki chini gang tung dolang pon nil fan la comment long nang pa chini non nil video selam penang litum napak lang pon po te pinya video pan sekang ton next video long la chitong sesena bye.